Imaynalla qanchachaykiñachu masca importancia yuchus samay sumaqta. Chayrayku kunandia noqanchis parlaspa kasun imaynata noqanchik yanapakusunman allinta samanapaq. Cuentay munaykichik imaynatachus yanapawanchik wayrata samakuyqa. Primero yanapan tukuy cuerponchikta, apaspa oxigenota yawarninchikpi. Chaytaq corresan cuerponchik enterota yuyayninchikama. Chaymanta hina tukuy llakiykunasta, ansiedadta, onqoykunasta evitaspa kasun sumaqta samakuspa. Pero qanta pukuwaq kunandia imaynata noqa samayman sumaqta. Noqanchik samanachik tiyan primero munasqa khuyamasi senqanchikta. Mana siminchikwanchu samanchik, chayqa mana kusachu. Senqanchikta apaykuna tiyan limpu wayrata. Maypi noqanchik kunan tiempo tarispa kasun limpu wayrata samakunapaqqa. Maypichus kasan sach'askuna chaypi noqanchik campupi tarispa kasun. Pero primero apaykuna tiyan wayrataqa senqanchikta ahinata. Punkichispataq kanatiyan pulmonesninchikta. Maypichus punkichispa yanapasanchik kallpachayta pulmonesninchikta. Kunandiyapi señorninchik yuyarichiwanchik qillqasqanpi chaymanta. Kicharinachik kay libro de Salmos capítulo 31 versículo 24ta. Maypi ninkayta. Kallpachakuychik tukuy nikichik. Pichus Jesucristupi suyaskuna. Sonqoykichistataq samakuychis. Sapa día noqanchik samakuspa señorninchikpi ñawirispa qillqasqanta oxígeno hina kallpachasan cuerponchikta. Chayman hinataq noqanchis atipaspa kasanchik tukuy llakiykunata. Ama qunqanachu sumaqta samakuyta, chantapis ñawiriyta Diospaq qillqasqanta. Chay consejon kunandia señorninchikpata k'ayakama kachun.